Naravno da je jako važno da nastavite prenositi i ovu tradiciju i ovo zajedništvo na generacije koje dolaze. Hvala vam još jednom na pozivu i svima vam još jednom od srca čestitam ovih velikih 100 godina. Danas smo došli dati podršku Dini Klobučaru. Dino za Valpovo zaista pravi izbor kako bi i grad Valpovo nastavio se razvijati jednako kao i cijela naša Osječko-baranjska županija sa novim idejama, novim projektima zajedno za bolju budućnost svih nas. Sigurno je da ćemo dati sve od sebe da nastavimo raditi, da budemo još bolji, još snažniji i da zaista Osječko-baranjska županija bude ono što može biti i kroz 4 godine pokažemo da ovdje je mjesto koje treba doći živjeti, koje treba ostati. Evo, hvala svima. Danas naša Slavonija raste, razvija se, to će sigurno biti tako i u budućnosti. Mi imamo veliku viziju, imamo znanje, imamo ambiciju, imamo entuzijazam, imamo spremne projekte. Bez projekata ne možemo govoriti ništa dalje, ne možemo se nastaviti razvijati.